Wenten cerita sujati, saking cakepan sucine, indik Hyang Yesus lekat. Ring negara anak Ibrani, wenten anak lanang mepesengan Yusuf. Dane Yusuf puniki anak sani Darma. Dane Yusuf sampun mesemaya jagi nganten sareng Dane Maria, anak sane bajang kari sukle. Tandina Dane Yusuf napetang Dane Maria tunanganipune sampun mobot. Krana Dane anak Darma, Dane nenten purun nyelekin Dane Maria ring anake akeh. Nah raris ipun melad ngalahin Dane Maria. Sawireh Dane Maria sampun mobot. Nah kecerita mangkin Dane Yusuf sedek sirap. Risedek sirap raris ipun ngipi wenten malaikat saking Sang Hyang Tunggal rawuh saha mebaos sapuniki. Ede je cening jejah nyuang Maria angon rabin ceninge. Sawireh belingan Maria ento uli roh Sang Hyang Tunggal. Ia lakar ngelekadang pianak muani. Lan cening lakar ngadanin anak cerike ento Yesus. Nah iri keraris Dane Yusuf bangun saking sirap nih. Dane raris ngambil Dane Maria kadadosa ngerabi. Nangingipun nenten sirap sareng Dane Maria sekadi anake merabian. Kantos anake alit punika lekat. Kecerita mangkin Dane Maria ngelekadang oke lanang. Nararis anake alit punika kawastanin Yesus. Artine Sang Hyang Tunggal ngerahayuang. Karena ide jagi ngerahayuang, anake sane nyembah ide saking dosan-dosannya nih.